Mga igsuon, diri sa Ebanghelyo karong adlaw, gipadala sa atong Ginoo ang iyang 12 ka apostoles padulong sa misyon. Pero nganong iya silang giingnan ani? Ayaw kamo pagdalag bisan unsa. Dayon, ang iya rabang dili ipadala, mga importante ra ba kaayo? Paminawa gani. Number 1, ayaw pagdalag sungkod. Nga sa ilang panahon, importante man na kay bati ang dalan, dayon daghang bangis nga hayop nga moatake, may nalang ibunal. Ikaduha, ayaw pagdala og puntil sa limos. Importante unta. Pero basin unyag ma-focus na ta, pagpangayo, mawala na tas misyon. Ikatulo, ayaw pagdalag pagkaon. Importante na. Pero basin unyag, ma-focus na ta sa atong kagutom, dayon sa puton rabata basta gutumon ta. Mawala na ta sa ato ang other focus. Di ba? Ikaupat, salapi. Importante na. Pero basin unyag, mamalit-palit na ka para sa kaugalingon, malimot na kasmisyon. O ikalima, ayaw pagdala og ilisan. Importante na. Pero basin unyag makonsyus ka, ang ngayan rabako sa akong gisuot, mawala na kas tinuod nimong misyon. What do you notice sa 5? Puros padulong sa kaugalingon. Dili gusto ang Dios nga mamahimo tang makasarili. Gusto niya nga kung unsay iyang ipafocus nato, dapat walay makadisturbo ana. Like kung inyo kong pangutanon, ang pagkapari, dapat walay makadisturbo sa akong pagpangalagad. Kamu kaha? Pamilya? Yes. Pero unsay nakadisturbo sa pamilya karon? Daghang absent nga member sa pamilya. Kulang na sa presensya, tungod sa trabaho, tungod sa laag-laag, naapektuhan na ang pamilya. Ikaduha, eskwela. Pero kung ang eskwela sa gulag binuang, bisyo, laag-laag na, sige nag-absent, makahuman tuod, pero magna 9 years. Apektado ang pag-eskwela. O ikatulo, negosyo. Mutuog yun ko anang kung ang negosyo sa gulag binuang, yabo ang negosyo. Lalaki nga negosyante na ay pamilya, pero sa iyang pagnegosyo na asay laing babae, yabo ang negosyo. So mga igsuon ang atong pamalandungan, 2 questions. Sige, number 1. Pamalandungi. As of the moment, unsay ipa-focus sa Ginoo nimo karon nga importante nga butang? And number 2, unsay nakadistract or nakadisturbo nimo sa pag-focus anang importanteng butang nga ipa-focus sa Ginoo nimo? Unsay nakadisturbo nimo? Mga igsuon, let's do something ha. Ayaw kabalaka.